Ka nong kse SSCC bat kalajong FC. Kilayo bakin bat ya kekerdan kabaningkong bat kabaar na group E kalumpung kai 5th Meghalaya State League Quarter Final League kabalawan hadin bakin ki arkin hun kilala bakin kor ya laki nam jom ki jongki ha ki jinga kun balalong ha SSA Stadium ha ka arpusan trik jemang. Kumba kalong kini ki arkin hun kilala bakin dan lupa kam syakmat ha kani ke group bat kabasahi kalong menu na pedeng jongki ban bat ya kekerdan beningkong bat kebaar. Na kaliang kenong kse kalala bakan penliam da ar laway ya kamaulai ha kajinga kun kebalalong ha kapuar janmiet. Kat ba na kaliang kasyulong lajong kalala bakan penliam da ar lanot ya karang Rajid United ha kajinga kun balalong ha kapuar mensingi. Ya ki ar kul kenong kse SSCC la tap yaki da uchestapol lingdo praminent bat shin soktung kat saw minute ya kaba u sendong miki lingdo 7 minute la yopat ya kabu ban tap ya kashikul na kabenta kamolai Marcinius dang kakalamiet kat ba na kalyang kakinhun ya lekai karang rajit kalahap akan pediang ya kanamram kaba Henry kinti ke jongka ha kaba kakinhun kabalara teng ya kanam kum kaladu haus nam arja arpulai kelashula banyorung dakasan naka group H. Ya ki artliki kul ka shlong lajong FC la tap eki dao Friedison wanyang sapu ar minute san pusaw minute. Haba pai biang siya kanong kse kabaya kuning kong hakalumpung ka MSL kalayay beteng bakan jam siya kaman bat ki katlay triki nam jom. Hakaba kani klempap kan ay minsim ya kakinhun onda haba ka kre bakan ya kun ya ka semi-final. Haka arpun rio trik jemang kan day artat kabakut jongka jinga kun ke quarter final league jongka group B. Haka ba kamaram FC kan mi madan banyak kun persya ya kamaram FC. Haka por arbaji no paisngi bat haka por janmit. Karembash kan shinria SC kan ya kun persya ya kanang kiu irat FC. Haka por Henry baji janmit. Kumban syupen pau bagakin hun ya lekai kalang sning FC kalabu jaka lupa ya ladi syaka semi-final kabasa hipan kan long kajingya kini hapedeng kashken shenria bat kanang kiu Iran namar haka kelaya kun beningkong kashken shenria kalala bakan penliam da ar laway ya kanang kiu Iran haka ba kanam ya kan na kajingya kun kabala syai kasngi kan biang pura ya kan hun bakan jam syaka semi kat ba kanang kiu ka ka ba ka don kam ka long bet ya ka jingjam.